The Jubilee Presbyterian Secondary School Mawrynkneng observed Thomas Jones Day by felicitating meritorious SSLC students and the Mawrynkneng Sports and Cultural Club for their recent promotion to the second division of the Shillong Premier League. The event was attended by Reverend J.L. Warlarpi of the KJP Synod Mingi, Headmaster Reverend A.M. Lawai, Village Headman P.J. Lawai and other dignitaries. MLA Hivingstone Kharpran, who attended as chief guest, encouraged the students to strive for excellence and expressed hope that future IAS officers would emerge from the region. He also lauded the football team's unbeaten run in the third division, calling it a proud moment for the community. The school further honored popular local singer Hedingson Rintathyang for his contribution to music, celebrating his role in promoting the state's cultural identity. Kung kibreu so sarong ya kata, mo so sarong baleyo, kawai kalau bangko ba ngadi khasi, ngadi nagari khasi jaya, kata kadi kawai ke bangsa Sloit, bangsa Slokurong, tenure nakita baru kijinya lentik jonga, ngaslo baka kementerian bangsa poya kani kerjakan namar. Kani kita kapher, nakita baru ba yang sebe bagi pengalayu kerja. Bakin wadi kita start ketika ni kerja kerja. No jadi koru orang deh, kumbangino ni dah kali mana tengok orang balik hari sibuk dengan tisu. Dan dalam apa yang ni apa? Yo semua saya kata kubur kepuang ba kita kena di bawah bah. Jadi mana yang kurang boleh. Nama ini baru balik naikkan Jombi, nama ke sekolah di Jombi, nama ke kemi di Jombi, pak di Jombi, patuntan kerana kinai kayu ipi we, gamna kalau si kenduk tadi iklik tu, tendai ngasuh bakaburam bakajing yarok baru kali si kinai kai. Manager Anscar Winsome. Bangkit Kupar Rinja. Shibun kita ki Rustam bangkit Kupar Rinja. Bangkit Kupar Rinja Shakar Rinja. Habang ilet tu dompet hakini nampak dia bahan dompet kasih baterai kapis bahan. Kisah apa bagaimana dengan kasih ini bayar berdua perasa bank India. Bagi seorang Shibun berdua perasa bank India, pos bahan kalau bank tadi tanpa belum sepat, dia tanpa jauh kebensin, jauh kita sistem berkatakan spirit of competition. Badan wayu kasih baterai pos tetap melakukan kita bayar. Jika mahu boleh usahakan labbar ki pun mak kasih untuk tangga ki por habab kita सरकार को भेज हैं वह तो ऐसे विषय में शंकर कसी लापत के कुछ भेजो तो कि चिप उनको चिप विषय कमीशन कमिश्नर जो भी इंडिया बात हाको ईपीएससी कैसे आलो लापत के शर्मा लेकिन का मैंने बुराम बोला तो यदि बात ठीक बात हाके चुप बता लेकिन का पीली क्लास स्कूल बत्तीसिकम हमारे पास बताया लगन कुंबा अगर बता खरीदन इंशाल्लाह शो इतगालियस बनिका ईपीएस कसी लेकिन का ini kena muka kumla tempat bersifat perlu dibahaskan dan kam pan sistem dan rakyat yang kurang jom kali juga.